Ikaze nanone mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Karibu ku ijambo ry'umwimerere. Mbahaye ikaze Germain Muhirwa. Shalom Bashem Adonai Elohim Elohi Avraham Yitzhak Yaakov Yeshua HaMashiach. Maze anachnu cholchim lilchot hayom. Tugiye kureba iki uyu munsi? Tugiye kureba Perezida wa Afurika y'Epfo, urugendo yagiriye muri Amerika, icyo bisobanuye ku buhanuzi, icyo bisobanuye kwibohora kwa Afurika. Mbanje kubasubiza rero mu izina ry'umwami wacu, Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo, mu izina ry'umwami wacu Yeshua HaMashiach, benshi bita Kristo. Niki tugiye kureba uyu munsi? Tugiye kureba urugendo rwa Perezida wa Afurika y'Epfo Ramaphosa yagiriye muri Amerika. Mbashimire nanone mukomeje gukora subscribe, musangiza abantu ubutumwa kugira ngo bugere ku bantu benshi cyane, kandaho like kugira ngo bugere kuri benshi, maze bamenye ukuri, bave mu buyobe. Kuki rero tugiye kuganira kuri Afurika y'Epfo na Amerika, rwa rugendo Perezida wa Afurika y'Epfo Ramaphosa yagiriye muri Amerika? Ikibazo cya mbere ugomba kubanza kwibaza, yagiye yata ahubwo? Urabona ko ari muri BRICS ihanganye na Amerika, kandi agendana n'Abarusiya. Ni ukubera iki yagiye? Ushobora kuvuga ati n'uburenganzira bwo kujyayo n'ibiki byose, ariko ntabwo yari agakwiriye kujyayo. Niyo mpamvu ubona ngo nanditse ngo Afurika wagorwa, ukuntu bamuhamagaje, urabona kandi bamupangiye cyane, baprintinga biriya bipapuro byose bari kumwereka ko abirabura bari kwica abazungu muri Afurika y'Epfo bapfa amasambu. Nkubwire nti ejo bundi muri ya video nakoze ya Traore, abagereranya Sankara na Mandela, wagira ngo ni ibingibi byasuraga, nta nubwo nari nzi ko rugendo Ramaphosa yarugize muri Amerika. Bivuze iki rero? Byanze bikunze, iyo ukoze ikintu mu buriganya, buriya butaka bari bazungu, ababoas barabufashe babutwara, bahenze ubwenge Abanyafurika y'Epfo, wenda niba barabuguze buhendutse, niba barabubibye, byanze bikunze igihe time catch up, time igira gutya nayo igihe kikagufata kikaguguta. Nibyo biri kuba rero. Kandi rero kuba biri kuba, Afurika irimo iribohoza, uru ruhurirane ni ukubera iki? Kuki bihuriranye? Ugomba kubyibaza. Afurika irimo bubyutse, iri kwibohora abazungu, none bari abazungu muri Afurika y'Epfo bari kugira ibibazo. Ni kwa kundi rero tukubwira ngo Imana irakomeye, Imana ijambo ryayo ivuze ntirijya rihera. Ngo bari guhunga kugira ngo bakize amagara yabo, bagahungira muri Amerika kubera ko ngo bafite ubwoba bwo kwicwa. Urabona rero Trump yabazaga Ramaphosa cyane, ubona nk'umusetting up, ubona nk'uri kumusheta kugira ngo ajye kwisobanura hariya. Kandi biriya bintu byose ni akagambane. Urabona ko byahereye kuri Zelensky. Ibyo nakubwiye ko Zelensky na Trump bakoze ikinamico ku bintu baziranyeho, bagiye bazana abaperezida hariya babatamaze mu ruhame imbere y'amakamera yose abayuzuye hariya. None rero twavuga tuti kubera iki Afurika y'Epfo? Wibuka ko Nigeria, Afurika y'Epfo n'u Rwanda nibyo bihugu ngo bigomba kubera icyitegererezo ibindi bihugu byose byo muri Afurika, ngo mu bintu by'ikoranabuhanga bigiye kuza gutera, aribyo abantu bavuga bati hashobora kuzazamo bya bintu by'ibimenyetso ngo bya antikristo n'ibiki byose, kuko aribyo ngo bashaka kuzamura imbere. None rero Afurika y'Epfo niba iri ku ruhande rwa BRICS, ni gute Ramaphosa bamwemeje kugenda hariya muri Amerika akabyemera? Urumva ibyo yavuganye nabo atari hera nyine ibyo twese twarebye ni ibiki? Kura kumujyana hariya kugira ngo bamukange nk'umwana yisobanure. Wabonye ukuntu yari kwisobanura, avuga ngo ngo yanga, urabona ngo ibintu ntabwo tujya tubibona. Trump akomeza kumubwira ati dore abantu bari gupfa, kandi abari gupfa ni abahinzi b'abazungu. Kuki bari gupfa? Arambura ibipapuro bigera nko kuri 40, niba bitagera nko kuri 50 ahubwo. Izi zose ni impfu z'abazungu. Gute? Ramaphosa aramubwira ati ibyo bintu ntabwo nabibonye, byabereye he? Sinabimenye. Trump akamubwira ati ni muri Afurika y'Epfo, ni mu gihugu cyawe. Ni nkaho yakamubwira ati ahubwo wewe umeze ute utamenya ibintu bibera mu gihugu cyawe? Biriya bivuze iki? Bivuze ko
bazi neza ko igihe kigeze ibibi abazungu bakoreye abirabura biri kubagaruka. Ni ingaruka z'ibibi abazungu bakoreye abirabura, none akebo kagiye uwo mugarura kumwe abantu bavuga, none bari gutaka. Babaje Trump rero ngo ugiye kubikoraho iki? Arasubiza ngo ntago abizi for the time being muri uwo mwanya, ariko ngo Ramaphosa ngagiye kubyigaho ngabifatira ingamba. Anavuga ko ariko muri Afurika y'Epfo bafite itegeko nshinga, buri muntu wese afite uburenganzira bwo kuvuga icyo ashaka no gukora icyo ashaka, usibye kubera n'ubwicanyi atabishyigikiye. Hari nabonye rero bavuga ko Trump ngo yabwiye Ramaphosa ngo kuki adafunga Marema wibuke ko avugira abaturage b'abirabura b'Abanyafurika y'Epfo ko ahubwo bagomba gusubirana buriya butaka bwabo. Ntabwo ushobora kuza ufata ubutaka bw'abantu mu gihugu cyabo ngo uvuge ngo bizarangira, ntibishoboka. Niba waba warabuguze kuri make gute, niba warabwitije, niba warabwibye, warabunyaze, warabusahuye, byanze bikunze it's a matter of time will catch up. Noneho ba nyiri igihugu bongere bavuge bati iki ni igihugu cyacu, mugomba kukidusubiza mugataha. Ahubwo bakanongeraho ngo ngabirabura bari gukorera ngo abazungu genocide. Urumva aho babigejeje, kugira ngo nyine berekane ko abirabura muri Afurika y'Epfo ari ruharwa, ko abazungu bababaye, ariko reba imyaka yose abirabura bababaye. Ariko icyo nakubwira nakwizeza nuko murambibabwira, Afurika iri kwibohoza. Urabona ko biri gukomanga hirya no hino. Cameroon nayo birakaze, Cote d'Ivoire nayo birakaze. Mu mwanya ndakora akandi video kihuse kavuga kuri Cote d'Ivoire na Cameroon, none dore biri muri Afurika y'Epfo. Ni ukuvuga ngo ububyutse bwa Afurika igihe cyabo cyarageze. Tugomba kwigobotora ingoyi y'abazungu, tukaba ibihugu byigenga, tukigenga mu bihugu byacu, tukishyira twizana, amacakubiri akarangira, umwiryane ukarangira, amatika akarangira, ubwicanyi bukarangira. Ibintu bibi byose abirabura batojwe n'abo bazungu bose baje babidushyiramo, tukabirenga, tukarenga iby'amoko, tukarenga ibibi byose badushyizemo, kugira ngo turebe ko natwe twatera imbere kandi tugiye kurogwa ubutware. Za nkoni ebyiri nakubwiye, Yuda n'ubwoko 10 bwaburi muri Afurika, urabona ko biri gukomanga. Ni intangiriro gusa, ubundi ni igihe. Biriya bintu rero bya Ramaphosa byo kujya muri Amerika ni ibyo kwibazaho cyane, ariko nanone ni ingirakamaro kuko bo bakora ibintu bazi ko bari gusetting up, ariko Abanyafurika tukareba tukavuga tuti okay, nuko bimeze, nuko dutekereza, ugahita ubibona kuki bari kurwana nuko Afurika ibyuka, ububyutse bwa Afurika buba. Ahubwo biriya bintu bagombye kuba barabikimuye kera, ariko akuri nakubwiraga Mandela ntacyo yakoze. Biriya byose ni ingaruka by'ubugambanyi Mandela yakorewe Abanyafurika y'Epfo, nkuko nabikubwiye muri ya video. Ukabona n'utagiranye Mandela na Sankara, urabona ko bidashoboka, ko Sankara imbuto yabibye arizo za Traoré ziri kubera urumuri ibindi bihugu byose. Urabona muri Cote d'Ivoire na Cameroon, ndibaza nabo batagiye kwipakurura bari abazehe babo, bari abasaza, kubera imbuto babona hirya no hino. Kuko hari abantu benshi nganira muri bihugu bo muri za Guinea Equatorial, muri biriya bihugu byose byegere hariya n'ibindi bihugu byinshi, bakavuga bati no, nitwe twakagombye kuba twarabaye imbarutso yo kwipakurura abazungu kuva ibihe byose bya kera na kare. Ariko Burkina Faso dutanzite Burkina Faso dutanzite niko bavuga. Ariko biriya mbabwire ko bigiye gukwira Afurika yose. Namye mbivuga, nawe ubibonye ndabivuga, sinzi ukuntu ibintu biza aho bituka, biraza gutya bikaza nkabibona. Aricaye umunsi umwe ndavuga nti Afurika hashize nk'imyaka wenda reka tuyibare nk'irindwi, ndavuga nti Afurika igiye kongera igire ibihe nk'ibya ba Kwame Nkrumah, yongere noneho yipakurure. Icyambere yipakurura abanyagitugu, niko navuze, noneho ikurikizeho abazungu. Noneho rero nitumara kwipakurura abanyagitugu bose aho bari hose, kandi aribyo bizaba,
muri iyi myaka 5-10 abazungu nabo bakagenda, ni ukuvuga ngo Afurika izahita igira ubwigenge busesuye, noneho za nkoni ebyiri bwa buhanuzi busoza. Ibi rero biri kubera kuri Afurika y'Epfo, bari kuvuga ngo hari kuba jenoside, ngo abazungu bari gukorerwa jenoside. Urumva ko ahubwo bamaremo bari kuvuga bati no, mugende muduhe ubutaka bwacu, mwatubeshye imyaka n'imyaka n'ibihumbi n'ibihumbi, igihe kirageze musubire iyo mwaturutse, muturekere ubutaka, muturekere igihugu cyacu, twishyire twizane. Ni bwa buhanuzi buri gusoza, ni bwa buhanuzi buri gusoza. Andikamo nawe icyo ubitekerezaho, niba wumva koko bari abazungu bari kurenganywa, cyangwa se ahubwo niba abirabura barahababariye imyaka n'imyaka. Utubwire icyo utekerezaho, kanda like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane, usakaze mu bantu benshi cyane. Kandi nongere mbashimira bakomeje kwiyandikisha muri benshi cyane, abatariyandikisha namwe mwiyandikishe, kora subscribe kugira ngo ujye ubona inkuru nk'izi zikubwira uko ibintu bihagaze, tugendeye ku buhanuzi bw'iminsi ya nyuma. Kuko igihe ni iki, Afurika igomba gusubirana ubutware byanze bikunze. Nta muntu ushobora kubitangira, niyo wagira ute ko nta muntu ushobora gukumira cyangwa gutangira ubuhanuzi. Ndashimira rero none, Imana ikomeze barinde. Shalom shalom, toda raba tov meyut.